боби 12. пас аз оне ки тиллоҳоро ба ду сарбоз додам, дидам ки онҳо беқарор шуданд. Гуфтанд Шамсиддинбой ба меҳмонаш дар ҷойҳояшон ором осуда истода наметавонистанд. гоҳо бархоста ҳамёза мекашиданд. рости гап ман худам ҳам баъди аз халта баровардани тиллоҳо ба ҳамин ҳол афтода будам. аз дигарон пинҳонӣ тиллоҳоро аз киссаҳояшон мебароварданд, тамошо мекарданду ва боз ба киссаҳояшон меандохтанд. бо вуҷуди бетоқатиашон ба балҷуон рафтан намондам. бачаҳоро фармудам ки рафта акаи Саидбекашонро биёранд. аз ҳамон ширабозҳо яктоашро кушта майда карда ба дасти модарашон диҳанд ва таъкидашон созанд ки овпаз намояд. ҳар чорамон лаби чашма рафтем, зеро ҳис мекардем ки дар ҷойҳояшон нишаста наметавонанд. суҳроби хасташуда таги сафедоре дароз кашиду дарҳол хобаш бурд. мо рӯи сабзазори лаби чашма нишастем. ҳарду сарбоз бо баҳонаи таҳорат шикастан дамодам ба пушти тепачаҳо мегузаштанд. медонистанд ки барои тамошои зарҳои дар киссаашон буда мераванд. омода чанд лаҳзае менишастанду боз дилҳояшон алов мегирифт. хеста фукашонро ба чашмамон доб менӯшиданд, лекин оби сарди чашма ҳам оташи дилҳояшонро паст намекард. ака аз афташ ҳамин гӯшти гӯсфанд ба мо нафорид, гуфт боз пушти тепачаҳои гирди чашма равон мешуданд. ҳамин тариқ намозро ҳарче хондем. сахт хаставу сахт хастасту истироҳат созад гуфта суҳробро бедор накардем. баъди адои намоз ҳам тор танидан гирифтанд. тасаллоашон додам. мегуфтам ки гӯшти гӯсфанду об бегонагӣ карда нафоридааст. андак пас дурусту тансият мешавед. ҳоло он ки оби чашма сафедорак ба тани инсон чун марҳам аст. аз чӣ сабаб шумо гуфтед ки тиллоҳоро аз балҷун барои арӯсии духтарам харидам? пурсид Сайҷалол. дар Бухоро Самарқанд таҳсил карда бошам? алҳол соддаи ҷавоб дод Шамсиддинбой. агар инҳоро ёфтам, мегуфтам ва ё суҳроб монда рафта буду боз хеле дигар дорам. мегуфтам худатон медонед ки онҳо ҳама дуздиву роҳзанӣ, зинову одамкуширо бо фармони сарҳангашон аз аҳли дарбор ба ҷо меоварданд. силоҳ ҳам доранд ин мардум. якшаб яроқнок шуда ҳарду меоянду ҳам худам ва ҳам зану фарзандамро мекушанд ва молу маноли доштаамро ба ғорат мебаранд. хулос рӯзро бегоҳ намудем. баъди фориғ шудан аз намози шом гӯшти барра, ширбозро поку пил хӯрдем. ҳини чойнӯшӣ аз суҳроб пурсидам ки ту қасди ҷони миро кардӣ? ҳа, ҷавоб доду. аз чӣ боис? ин қиссаи дуру дароз аст, ака. нақли қиссаро хоҳишаш кардам. гӯед ман ин Мирзо Акрамбойро 3-4 сол пеш вақте дар Клодион сардори закотчиён буданаш бадрафторию бадгӯҳариашро аз забони мардум таҳҷоӣ шунида, ҳатто бо чашмони сарам дида будам. оғоз ба гуфтани қисса кард суҳроб. чӣ хел ки он дафъа гуфта будам? ин ишора ба Шамсиддинбой тааллуқ дошт. дар хонаи як бой бо тилловориву сангҳои қиматбаҳо сару кор дошта меҳмон шудем. ҳамон бой гуфтанд ки агар шумо бо ҳамин ришу фаш ва либосҳои кӯҳистонӣ ба тамошои шаҳр бароед, Мирзо Каримбой ном палид ва саги бугиреро аз Бухоро ба вазифаи сардори закотчиён тумани Қубодиён фиристоданд. ӯ ончунон носерам ҳаст, пул он тараф истад, ҳатто пӯстатонро кашида мегирад, ба маҳкаматон мекашад. дар он сурат ман ҳамчун меҳмондор шармандаи ҳарду олам мешавам. барои ҳамин чӣ тавре ки ба шумо нақл карда будам, ба Шамсиддинбой нигарист суҳроб. либоси навамон карда, афту андоманро ба ифоқа оварда, ҳамон кунон ба одатӣ таҳҷоӣ монанди ҳамоҳангомон намуда ба Қубодиёнӣ. агар дар ёд дошта бошед, боз сӯи Шамсиддинбой нигарист суҳроб. баъд аз ҳамон пӯшида сару либос нав, азбаски калонҳо
маслиҳати тиҷорати худро доштанд, маро ҳасану ҳусейн писарони бойқубодиёнӣ ба хонаи дигар гузаронданд. дар он ҷо бо духтар рево хӯрдам, ки ҳамон дам дилу ҷон ва ақлу ҳушамро рабурд. вақте Камолӣ хидматгори соҳибхона маро ба меҳмонхона гузаронинд, онҳо хонаи поён ва боло мегуфтанд. ҳеҷ поям намекашид, вале эҷо ҳам надоштам. ба меҳмонхона даромадам. дар он ҷо падарам, амакам, Шерафкан бой ва соҳиби хона нишаста буданд. саломашон додам. ишқи духтари бой аз ақл чун берунам карда буд, ки ба нишастагон менигаристаму намедидамашон. 4 рахти хоб андохта шуда буд. ана ин ҷойгоҳи туст, Суҳробҷон, гуфт Камол. яке аз онҳоро нишон дода ба ҷойгоҳам дароз кашидам. хоб амани ошиқ тамоман бегона гашта буд. дилу ҷон ва ҳушу хаёлам танҳо пеши он ҷононаи париваш сайр мекард. маҷоли ҷунбидан ва паҳлӯ гаштанро ҳам надоштам. гӯё ҷасади беҷонеро рӯи ҷойгоҳ парфта бошанд. калонҳоам ба ҷойҳошон даромадам ва зуд хобашон бурд. вале маро хоб он су истад. чашмонам пӯшида намешуданд. фикру хаёлам фақат банди духтари бой буд. субҳ дамидан гирифт. овози азони мулозими масҷид ба гӯшам расид. калонҳоам бедор шуданд. аз ҷойҳоямон бархоста бо навбат дар таворат хона вузӯ гирифтем. банда ҳар амале мекардам, амалҳоям беҳис, бо парешонии девонавор сурат мегирифт. ҳушу хаёлам бо ман не, бо дилдодаам буд. хаёлан қомати чун сарви ӯ, рӯи чун моҳи 14 чашмони оҳу, миҷгони чун тиреи хаданг, абрувони базеб, лабони чун пистаи хандон ва ғунчаи садбарги нав оғози кушодан дошта, рухсораҳои чун себи арғувонии ҷононаамро тамошо доштаам. нияти хондани таворатро чанд маротиб гум кардам. дастуриамро шустам, аммо шустани пойҳоямро фаромӯш шудааст. ҳамин тариқ бо як ҳоли зори дили афкор ба меҳмонхона баргаштам. рӯи ҷойнамоз саф кашидем. бовар кунед, нияти хондани намоз ҳаргиз ба хаёлам намеомад, чунон ки ҳофизи бузургвор фармудаанд: дар намозам хами абрӯи ту бар ёд омад. дар намозам хами абрӯи ту бар ёд омад. ҳолате рафт, ки меҳроб ба фарёд омад. қаблан сураҳоро чун оби равон мехондам, вале дар ин ҷо ба ҷуз рӯи ёр чизи дигаре ба хаёлам ва пешу рӯям намеомад. ҳамин хел ба ҳамроҳонам тақлид намуда мехестаму менишастам. баъди адои намоз Камол ба он ду писарбача зуд берун баромада бароямон дастархони нонушта тайёр намуданд, ки дар рӯи он ба ҷуз шири мурғ ҳама нуқлу навои дигар муҳайё буд. ҳама рафта гирди дастархон нишастем. ҳамроҳонам ба иштиҳои том ба хӯрдан даромаданд, вале аз гулӯи ман чизе намегузашт. ҳолатамро ҳамроҳонам нафаҳманд гуфта, гоҳо аз лаби кулчаи қаймоқ қин шикаста ба даҳон меандохтам. онро ҳам маҷоли хоидану фурӯ бурдан надоштам. ҳушу хаёлам ба сӯи ҷонона буд. хаёлам эҳсос менамуд, ки он ҳури париваш шояд айни ҳол ба модару хоҳараш сари дастархон нишастагист ва бо тастони нафису булуринаш ба модараш чой кашида медодагист. ин суханро гуфта чашмони Суҳроб пур аз об шуданд. рӯймолчаашро барода ашки чашмонро пок намуда ба меҳмононаш аз номи Суҳроб нақл мекунад. Шамсиддин бой ба тараддуди бозорравӣ афтоданд ҳамроҳонам, аммо ман баҳона меҷустам, то дар ҳамин ҷо бимонам. вале боз ба худ андешидам, ки бо ҳамроҳонам рафта ба бозор ва мардуми ин ҷо шинос шавам, зарар намебинам. чунки ҷойи наверо тамошо намудан барои одам аҷибу мароқовар аст. хулос ҳамаамон ба шаҳр баромадем. бозори Қубодиён нисбати бозори Кӯлоб, бо падарам чанд бор ба он ҷо рафта будам, фарқ дошт. бозори ин ҷо ба назарам калонтару зеботар ва оботар намуд.
қатор одамон рӯи чӯбтахтаҳо нишаста молашонро болои тахтаҳо гузошта савдо мекарданд. Ин гуна чӯбтахтаҳоро дар бозори Кӯлоб набуд. Ҳамин тариқ қариб тамоми бозор тамошоамон дод. Бой ба ногоҳ аз ҷониби молбозор ҳақоратгӯиву занозанӣ аз шӯру валвала бархост. Мардум ҳамон тараф давида роҳрав фарёд мекарданд ки зуд бошед, Мирзо Каримбой Закочӣ имрӯз ҳам тамошои бепул барпо кардааст. Аз тамошояш бебаҳра намонед. Ин ҳариси пулпараст беҳаё боз тӯй дода истода бошад, гуфт Бой соҳибхонаи мо. Ин турки лаънатӣ ягон хислати одамӣ надорад. Ҳайронам, аз чӣ боис ин тоифа одамони бенангу номусро ба мансабҳо таъин мекарда бошанд. Амирон: ҳай Бой бобо, худ ба худ чиё гуфта доред, ки марди пурсалобат. Саломаш дод соҳибхонаи моро ва аз афташ суханони Бойро ба пуррагӣ шунида будааст, ки илова кард: гумон мебарад, ки худи амир нангу номус гуфтани гапро медонанд. Магар агар онҳо номусу ор медоштанд ва аз одамгарӣ бу мебурданд, дар қаҳрамонҳояшон духтару писари бисёреро ҷамъ овора ба фосиқӣ мешуданд. онҳо на инсонанду на мусулмон. Бой бобо, аз ин рӯ дар ҳамин мансабҳо одамонро таъин мекунанд, ки мисли худашон разилу беномус бошанд. ба ин рафтори онҳо тааҷҷуб набояд кард. ана ба қубодиёни мо низ ҳамин даюс саги буйгиро фиристоданд, то тӯъмаҳои тоза ба тоза ёфта хабараш диҳанд. Баъд одамонро мефиристад, то писару духтарони зеборо аз падару модарашон зӯрран гирифта бурда диҳандаш. ҳамин дам дидем, ки марди таноманди сар то по хунолуд ва 4-5 сарбози дигар, як марди қадбаланди паҳлавонҷусаро, ки дастонаш пушти ба пушт баста буданд, пеш карда аз назди мо гузаронданд. ана ҳамоне, ки сараш кафидаву сар то ба пояш оғӯши хун аст, Мирзо Каримбой Закочист. Ба мо фаҳмонд Бой: ҳар рӯзи бозор ҳолу аҳволи ӯ чунин аст. хусусан ба одамоне, ки асп ё шутур мефурӯшанд, пули закотро осмонӣ меандозад. аз ин рӯ байни ӯву фурӯшандагон доим хархаша бармехезад ва занозанӣ ба амал меояд. уштурфурӯшон ё марханд ё қунғурот, ки онҳо одамони ҷасур ва баҳсе ғайёранд, ба ҳар кас сар намефурӯранд. маълум шуд, ки яке аз бойҳои қунғурот 3 сар уштур мефурӯхтааст. Мирзо Каримбой Закочӣ ҳамоно дар сари савдоашон пайдо шуда, барои ҳар сар уштур 3 тангаи талаб мекунад. уштурхар Бой Калонӣ Тирмизӣ будааст. зуд уштуронро аз бозор берун мебарад. аз уштурфурӯш бошад, аз ҳар сар 10 тангагӣ металабад. Мирзо Каримбой уштурфурӯш бошад, мувофиқи шариат ба ҳар 3 тангагӣ доданӣ мешавад. вале ин ҳариси пулпараст гардан нафурварда ба талабот қатъан меистад. уштурфурӯш чизу чора ва ёру ошноашро гирифта аз бозор рафтанӣ мешавад. Мирзо Каримбой ӯро аз гиребонаш дошта як қамчин ба сараш мезанад. Бои қунғурот бидуни саросемагӣ бору бунаашро ба ошноҳояш медиҳад ва бар ивази як қамчини хурдаш ба сари гардан, пушту паҳлӯи Мирзо Каримбои Закочӣ ягон 100 қамчин мефурӯрад. ба ҳамин сабаб ҷанҷол калоне бармехезад. қунғуротҳо мардуми бо якдигар басо муттафиқанд. агар ба сари ягон нафарашон кулфате ояд, дасти ҳамдигарро мегиранд. қунғуротҳое ба ҷанҷол наздик буда, ба ҳам қабилаашонро тасаллут дода ӯро лаънатӣ: агар сизнӣ, қозинхонага, обораса, парво, киманг, Бой бобо, пул биланд, сотуб оламиз. парво накунед Бой бобо, агар ин лаънатӣ шуморо ба қозихона барад, бо пул харида мегирематон, мегӯянд. бои қунғуротӣ ҳамонеро, ки Мирзо Каримбой Закочиро камчин кор карда буд, 4 нафар сарбози мусаллаҳ, 2 нафар аз бозуяш гирифта, 2 нафар аз хафо пешандоз карда меборандаш. Закочӣ саллаи хунолудашро дар бағал гирифта, ҷойҳои кафидаи сарашро гоҳ-гоҳе даст намуда, гӯё ҳеҷ воқеа рӯй надода бошад, бардам қадам мемонд.
او را با این حال دیده مردم از هر جای بزرگ صدا بلند میکردند این پولپرست نامرد اگر امکانیت یابد همسر نیکویش را با پول و مال میفروشد. همه طعنه‌های مردم را میشنید میرزا کریم بای زکوچی ولی پروایی هم نداشت. اگر این آدم رفت و کردارش را به همین آهنگ دوام دهد باور کنید بازار قبادیان خراب میگردد. گفت یک آدمی خوشاندام و خوشلباس آخر کدام آدمی عاقل میخواهد بر فروش مالی حق و حلال خود شطح بخورد؟ در قاضی خانه و مفتی خانه از قاضی و مفتی تحقیر یابد باز پولی با 1000 رنج یافته‌اش را رشوه سپارد دیگر به این بازار مولش را کسی نمیماند. حیرانم به این حکومت و حکومتداری. بازار کام دارد و هنگامی تعیین زکاتی تعیین را به حکومت میسپارد. زکات چی را کی مانده است کی به بازار سر و کار بگیرد؟ کدام حکومت را در نظر دارید برادر؟ و مردی خوشاندام همراه شد کسی دیگر. اگر حکومتداری می بود این حرامزاده این حریصی نادان هر روز در بازار مگر باز یک بازاری نو تماشا می‌راست. همین این بی‌معنیگی و بی‌نظامی ها از بی‌حکومتی است. گپی حق را میگوید برادر، جواب داد مردی خوشاندام. ما مردمی خراسان از اول به تقدیر بودیم. قریب 1000 سال است که حکومت ما تاجیکان از یک قبیله به قبیله دیگر منصب تلاشانی ترک میگذارد. کسی فکر و اندیشه آبادانی ملک دولت را ندارد. هم امیر و امیران در پی جمع‌آوری پول و مال و قانع کنانیدن نفس شهوانی خودند. در حرمخانه و دربار دخترها پسران بسیار جمع می‌آورند. کاری امیر باشد فقط دختربازی و محرم‌بازی است. از دست این پلیدان در بخارا نه شفافیت مانده است و نه شریفی. گفت مصاحبی مردی خوشاندام. حیف شهرهای بزرگ و قدیمیمان. دادر عزیز به گفتگوی شکایتی آنها همراه شد. یک موسفید تقریبا 75 ساله ملا نما که روی خلطه برنج پسرانش برنج میفروختند نشسته تسبیح میگرداند. از این گفته‌ها مرادی حاصل نمیشود. دلهایتان نیز تهی از غم و غصه نمیگردند، برعکس زخم دلتان رو میخیزد. یک شمانی همه آدمان همین غم اندرو دارد، لیکن چی علاج نمیدانم. ما مردم این سرزمین رو از ناشکری همون باشد یا خواست خداست. 800-900 سال می شود که بر سرمان شاه نامده است تا دزدان و اوباشان زیناکاران و آدمکشان را سرکوب سازد. نمیدانم سرمان را به کجا زنیم و دادمان را به کی گوییم. آخر داملوی عزیز و صحبت همراه گردی مرده که در پهلوی داملو بالای جوالی دیگری می نشست. همین منصبداران قبلا خود دزد و غارتگر اوباش و زینه‌کار بودند. در منصب داریشان این کردارشان را ادامه میدهند. باز مثل خود آدمان را روی منصب میبرند. خلق میگوید که سگ زرد از شغال یگان فرقی ندارد. همین دم بای پدرم عمکم شرفکنبای من برو بونه خریدم را پاسبانی داشتم. رسیده آمدند بای ازباشه را باز داشت. ما برو بونه امان را بار کرده خودمان هم ازباش عرابه سویاباندار سوار شدیم و به خانه بای راه پیش گرفتیم. مهمانان عزیز خوراک را همین جا میخوریم و در خانه حافظی آشنایم از پدرم پرسید بای بابا محترم جواب داد پدرم ما مهمانیم. مهمان در اختیار میزبان است. بیشین گوید میشینیم، اگر نه هر کجای برد رفتن میگیریم. سخنانتان راستند ولی خواهش مهمون را با اینابت گرفتن از روی قاعده مهمون نوازی است. گفت بایو ساعتش را از بغل کیسه‌اش برآورده به آن نگریست. حالا ساعت 9:11 بوده است. تا وقت خوراک خوری و 2 ساعت دیگر است. کمال فرمود که اسبان را زین و افضل زنند به سفر تیار نمایند. به شهر توس میرویم. من شهر توس نمیروم و تا گفتم و پدرم برای چی؟ حیران شدم. سرم سخت درد دارد. دست به پیشانم گذاشت. حرارتم را سنجید. پدرم در حقیقت سرت تصفون است خلاصه برآورد و خوب میلش نرود.
گفت بوی حالا یگان پیاله چای کبود نوشد بعد کمتر بخوابد شاید هوای اینجا نفاریده نیست نقص شده میرود. قربانی اهل فهم شام گفتم در دل با عنوان بوی گپ رو در جایش زد مثل که دل من عاشق فهمیده باشد. حسن و حسین زود دسترخوان گسترده رویم را با انواع گوناگون خوردنی پر کردند. حسن در یک چایnik قرمزی چای و پیاله ها را هم رنگ چایnik آورد. خود هم نشسته چای را 3 بار گردانید. سپس با پیاله ریخته و مهمانان و پدرش دراز کردن گرفت. همین که پیاله نخستین را بر شیرافکن بوی دراز کردنی شد پدرش از این عمل برگرداندش. حسن جان گفت او چای را اول با کیسرو ده از آب و هوای قبادیون سری او به درد آمده است. پیاله چای را به لب میبرم و فکر آن را داشتم که کی این کلانها چای نوشی را تمام کرده به ره میبرآمده باشند. بوی بابا با صاحبخانه سوال داد پدرم تا شهر توست چند چقریمه راه باشد؟ 1.5 چقریمه ره است جواب گرداند بوی. چندان دور نبوده است کو گفتند مهمانان دیگر. بله در مسافت آنقدر دور نیست گفت بوی ولی هوا گرم شدن دارد. آب و هوای اینجا نسبت آب و هوای کوهستان گرم و سوزان است. اگر ساعتها از 12 بالا رفتن رسیم گرمی را چندان حس نمیکنیم. در این ساعتها شباده وزیده میایستد اما پس از آن هوا بی نهایت گرم می شود. من کو عادت کردم میترسم که شما عذاب میکشید. از این رو برخیزیم هم می شود. خانه حافظ در لب دریاست. در سایه درختان راحت میکنیم. میل داشته باشید با آب هم میدرآیید. هنوز بوی گپش رو تمام نکرده بود که کمال در آمده است. آمدگی اسبان به سفر خبر داد. همه نشستگان از جایشان برخاستند. اسب سراب را هم زین و افزار کردی؟ از کمال پرسید صاحبخانه. هر تقصیر جواب داد کمال. بوی حیران بود که چی گوید. با که نیست بوی بابا او را از پریشانی رهانی پدرم. با اسب سراب کمالدین سوار شده همراه همان می رود. همه کارایتان را انجام دادی؟ بعد اندکی اندیشه از کمال پرسید بوی. ها بوی بابا گفت کمال. این طور که باشد با جای سراب با ما بیرو امر داد بوی. این گفتگوزار شاید دقیقه بیش طول نکشیده باشد اما به نظر من از سال هم درازتر نمود. خدا را التجا میکردم که آنها زودتر برآمده روند. حسن با پسرش خطاب نمود بوی پیش از سفر سراب رو سرش درد کردن دارد برایش چای انداز کمی خوب رود. من و حسن دویده دروازه رو گشودیم تا سواران برآیند. حسن به حولی درون رفت. من به مهمانخانه به ستاره فرمون داد که برای من رخت خوب اندازد. او بیمار شده است. حسن جان میآید. آواز فورمی ستاره مگر اکای سراب و شریطوز نرفتند؟ میگفتم کو اندکی بیمارم. گفت حسن پدرم فرمودند که کمی خواب رفته استراحت کنند ساز می شود. گپی حسن تمام نشده ستاره در ایوان مهمانخانه در تن پیراهن اطلسی نهایت زیبا و شینم در سر تاقی زرین از بالای آن رویمال حریر در پای کفش بلغاری پیدا شد. به نظرم از دیروزه در چند زیبا و دلجو می نمود. برابر مرا دیدن دست پیش برگرفته سلام داد. نمیدانم سلامش را علیک گرفتم یا نه. خواستم او را به آغوش کشم و از نوک پای تا موهای میده بافش بوسه‌باران کنم. همین دم حسن و حسین در آمدند. رنگ رویت صبح سرخ شده است اکا و تشویش افتادم برادرانی دوگانیک. سرم سخت درد کرده ایستاده است. دیگر گپ نیفتم. من حرارت بدنم هیچ نمیفراید. آنها با ستاره اپرشان گفتند که برای من جایگاه بردارند تا کمی خوب رفته آسایش یابم. در کار نیست رد نمودم من. ما کوهستانی و هر گونه درد را پسند نمی کنیم. حالا احساس کرده ایستادم که درد سرم گذشته دارد. شمس‌الدین بوی در همین جا نقل سراب آمده بود که از بیرون صدای سوم اسبان بلند شد. از این روزهای ناگهانی دل قهرمان ما یادگار زبید چون گندشک به تپش در آمدند. شمس‌الدین بوی زود به استقبال مهمانان ناخوانده شتافت. برای احترام
лаҷоми аспи савори аввалро даст гирифт. Шамсиддинбой овози гӯяндаро дарҳол шинохт. Эваҳ, Суҳроби, нидо дод Шамсиддинбой. Дар ин байн Суҳроб аллакай пиёда шуда Шамсиддинбойро ба оғӯш кашида буд. Наздик буд, ки як каҷилавӣ аспи Суҳроб аз дасташон раҳо ёбад. Кадом шамол туро ба тарафҳои мо паронд, додарам? шамоли дӯст, ин ҳамроҳонат киҳоянд? оҳиста ба гӯши Суҳроб гуфт Шамсиддинбой. Инҳо дӯстони ҷонӣ ва давраи ҷавонии мананд. Шамсиддинбой пас аз оне ки аз Суҳроб кӣ будани ҳамон сафаронашро фаҳмида гирифт, ба онҳо хитоб намуд. меҳмонони азиз, чаро аз аспҳоятон намефароед? биёед ҳар кадоматон болои дида. писаронаш аллакай дар назди Шамсиддинбой ҳозир буданд. Шамсиддинбой ҷилави аспи Суҳробро сар дода, ҷилави аспи яке аз саворони се нафарро ба даст гирифт. Аспони ду меҳмон дигарро писаронаш ҷилавдорӣ намуданд. Меҳмон аз аспҳояш пиёда шуданд. Падар ва фарзандо аспҳои ҳар се меҳмонро дар як камех бастанд. Суҳроб, ки худро узви ҳамин хонадон месобид, аспашро худаш бубард. маро бубахшед, ака, ки дар нима шаб шуморо ташвиш дода, аз хобатон бедор кардам. узр овард Суҳроб. асло не, Суҳробҷон, ҷавоб дод Шамсиддинбой. мо хоб набудем, дар хона меҳмон дорем. ба онҳо саргузашти туро гуфтан дорам. ба завқ гӯш мекунанд. пас байнашон шарт гузоштам ва гуфтам ҳамашон, ки ин қисса имшаб тамом намешавад. агар шаби дигар ҳам дар ин хона биистед, ман қиссаро идома медиҳам. Сафари роҳи дароз доштанашонро сабаб оварда аввал розӣ нашуданд меҳмонон, вале Сайҷалол додарӯсам аз ҷонибашон кафолат дод, ки шаби оянда ҳам меҳмононро дар ҳамин хона боз медоранд. бо ҳамин шарт нақли қиссаро давом дода будам, ки шумо омадед. дар айвон нишастагон ба ҳурмати меҳмонони навомада аз ҷойҳояшон бархостанд. Навомадагон дастҳоро пеши бар гирифта аввал салом доданд, сипас ба ҳар кадом дасти вохӯрӣ намуданд. баъде ки нишастанд, соҳибхона дуои тинҷу амониро бархонд ва бори дигар ҳамагонро хайрамақдам гуфт. то ин дам қиссаашро мешунидед, гуфт ба нишастагон Шамсиддинбой. акнун худашро мебинед. ин ҳамон Суҳроби додари қиёматии банда аст. Сайҷалол ёдгору Зубайд ва бо арзи эҳтиром шитобон аз ҷойҳошон бархостанд ва бо Суҳроб вохӯрӣ бағалкаш намуданд. Суҳроб, ки бо ман додари қиёматӣ гаштааст, боз инони суханро ба даст гирифт Шамсиддинбой. номашро бисёр гирифтем, гӯшаш бод бурд, магар ки худашам пайдо шуд. мо доим дар фикру зикри шумоем, аканиз. дар навбати худ лутф намуд Суҳроб. охир 2 маротиба маро аз марги якин раҳондед. бародарӣ аз ин зиёд мешавад магар? 100 бор шукри худованд, ки боз дида ба дидор расид. даст рӯи сина гузошт Шамсиддинбой ва эълон намуд, акнун давоми қиссаро ман не, худи қаҳрамон ҳикоят мекунад. чӣ хел ки мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст. дар ҳамин ҷо аз хонандаи азиз маъзарат мехоҳем ва умед дорем, ки дар шунидани саргузашти шӯрангези Суҳроб андак таҳаммулро пешаи худ месозанд.